Ассаламу алейкум, друзья! У нас на продаже не таксованный, так скажем, да, Volkswagen Polo у нас на продаже, да. 12 год, 1.6 механика, ребят. 12 год, 1.6 механика, да, по кузову имеется дефектов, да. 300 пробег, зато комплектация неплохая, цена 400 тысяч рублей, плюс будет хорошая скидка. Москва жаматы, кимге тура келсе алдына барып сүйлөшүп көргүлө. 400 миңге қойдық. 2012 1.6 механика екен. 2016 12 1.6 механика, таксиде иштеген емес дейді. 300 миң пробег екен. Шундай жамат. Так что ушул машина кимге тура келсе, алдына барып соданы кылгыла. Эми кузов боюнча айтып келсе, бар екен жамат. Көрүнүп турат. Мына порогторду көрсөңүздөр болот. Иштери бар екен. В целом живой эле кузов. 2012-ге мен ойлойм, кузов жакшы эле экен. 2012 жылға кузов жакшы эле экен. 450 миң жакшы скидка бар дейт. 450 миң жакшы скидка бар экен. 2012 1.6 механика, дагы суроолор болсо, через телефон чалып сүйлөшсөңүздөр болот, туугандар. Мына көрүңүздөрчү, эмне дейсиздер жамат? Эмне дейсиздер? Мына ушундай болуп Монолары башталып тур өзүчү. Зато комплектация жакшы экен. Чехол, коврик, шиналар средний авалда экен. Электрозеркала. Кондер иштейби? Кондиционер работает, иштейт. Кондиционер работает как надо. Лобовойда трещинасы бар экен, подогрев сиденья бар, Bluetooth бар, механика. Бюджетный, экономичный. Шундай Москва жамат. 400 миңге койдук. Кимге тура келсе, алдына барып сүйлөшөсүздөр. Салам алейкум.